Asisu commercial sex workers on way of Adawi Nyanu Chile who to Hodina Amuga Nutum. Yapan Polo, Madoes and Miko Banibati Yajo Dop, and Yanate Agueme Peter Jaro, Yamayaka Atro Asilene Modern Dogat and Tramle Egbe, Nyajope Akpa. Kana mi agara nya jami dan makai ka mi aja goma kochu dopa ikan el no goma kunya ji pom le Ghana ju koma godo ikanya criminal investigation department CID do here le Ghana ko bito ba do nya mai ko de global yo jan goma ku wana goma ko ku de tuda da wana ikana addo mudala wa ikana le bagaji ga turufa nduto mele Ghana ju koma le ikama wa ana ba abatore ikako bla adam for Andre ikanya nu fiela ko jijo le Dr. Hiliman University of Science and Technology le nuto mama ika drop magbele pajunu eto epega we Andra vai kala ko bito ba balanda ika woda asiya goma ika Director General Nanyanda Nyala ko bito ko do ke DCOP kwesi ofori ede kona kadaji bumoto ba yo aja gba ika yo awon ko kuku ika na be na be me yokata na upo asi le ame wuma na wo apro akọ ava bonu kala ko bito nyanwa wedi yo de me be kure yo ba patro ika je ko bito ba dola na anonu to ma ba o chogba ika anon kuji na ntoma no la wa ayani ika apoto adano ika maso mawa ma agaten abdu modal kawde je sibe apoto yelan ko ku papa di lai kama ndaka udoba mbaba adafo andrea njojo de sibe kubito alo alai kana kubito garapo motojia una na mula ko mesembe apoto ikawda nkona ba Steven mani aho babla adafo enne yika manya 67 la ruma papa liyo yika ofienu la Dr. Hiliman Technical University le suku mama kaji jodeje sibe apote pakula no bi atombu bwadawa etu yika munya ajetopo ye eva lo yika wodi koklo maso adu modala kuma evado to me kokuda anyi gbanya nti yika etu da wanao wo gare ema kapo bito bodo bodi koklo ba yo pegbere la ga yika Dr. George Ekufu Damparia apo no pakula kumoto yika unaka kadaji ba yo awon gomo ku yika yo akọ efetucho dedeto akọ ado nyana amuganu tome te bai kana banyi bati nyana do pia la do womle yeka mi ano agu ko bito ba do pia me nemi inje choro le siba ko bito ba si su no bi we ever yeka onye nyanu view ta plache mi ko mola yenye gbolo alole English bama commercial sex worker operators ye wonya la agu nu tome kana je de siba ko bito la me yeka ko ngomo ko de to alo ko to yeka de ko global na dem pe ama mo ba for the day yena ba so hele ka ko bi ba ko vi kono le bulowe mawa wo ko kara vi ba ko ajuda da wana ma ko suba na me si viera ba ko edana no si ka watan agara ne nempe bulo wala ya ji hana upa bada dele ko nuto me kala ko bi to banya nuwa wo de ko gba yo ko bi to ba do me ba lo je kana ko na ajaman ku ku yi ko de police intelligence and operation unit la mu gano to ma yo jagba yi ka yo ba le Ghana VGG da kai kanala ngo na beta viwe da ke la dudu ya babaji ko baba etobla evidence ne bla edonfo ene kala ko bito banyanwa woda na ngampe amawe ya be pon ko dogo pesu be no ko mo to ba kala yika beta zu ko wada ka kala kana zu ko na watenga da disne ne mpa mo hafi ne waje ko kula ko ide bonu ko na ko amagban to be flori sansi ko bla for atom gifty blessing ko bla for adam Gloria John you go for for atom Blessing Sunday you go for atom Sonia Asari you go for Chamaka Oleku you go for atom Tony Della Adam you go for atom Rachel Francis for yele esi Grace Paul you go for Annabelle John Juliana Chomaka for atom Joy Team you go for onye nkoi kana wode ka de siba le koi papa ja nchuga kula nyano
onko ma obubu ha bi chokole bolodo wamle ehu no to mem kala ko bi to banya no a wo de ko gbe egbe bi won na ai eji na mai kanye nchocho se de kan yo akolo gbo a jeji yo atola happy yo akro akọ ai de bonu nemia agada akpabu bu menemi kemi akoto ano didino nyawo ji nemi gogoko Ghana Armed Forces Kenya Dopre yikan ole badagbo panya oji pom yika ji srafu badagba ole ani srafu badagba ole ka fi toji srafu badagba ole yika odi ko globe yo pra dollar yikana yo doba ngutifa fana ba boku kokula ajuda da wana yikana adumu da ngutia yo pa dollar omole to dam to me view ko chu bebe yika yo le ngutio kala Ghana Armed Forces to panya noa odi ko globe ajuda da wana yikana adumu da le boku ana ba evebu pa agbe yika yo pa dola wa ma etano pa agbe ala ha malaika wa wala dono ko ikanye 37 military hospital egenu to ma ba wo adagbe lo ti ko wa guglo ava yo pa do bie kala gbanade yika ne Ghana Armed Forces to de asie goma o de ko gbo ba yo jagba yika yo ga gamda nu to me yika yo pasi suno bi wa ma wado yika ne yo kpro chona ko bi to pa do be yika wa jen gom kuku wana wo goma ka pleo kala Ghana Armed Forces to pa nyana wo ji yo ga dem be kure etude da yika ayijia aya ne ka do moda laika mem efere ka na toro gbele pa le bla ne fore ke pa apa gi vai laika ma etuda da wana odo moda ba wawo akukon ma me ne efie ya ye na ba so ha da woje aglan ka ode asi wonne wu mele boku nutuo me Krema bala gai mo ga nya chinya fanya jara egbe gija ko sere wenye kene je sibe listeners every English dictionary ndio ba ka adame gole nya fanya jara fanya ba TV joga no pomo wana wuchi